Ro pilu di tanah pusaka rato kau maboe kau mabo tanah pusako ipiei kapempari jadi saksi Prabowo dipinta turun tanyan hukum disumbat bakawan tarang kriminalisasi rekayasa perkara mafia hukum bacando harimau keadilan hilang praduga tak bersalah korban bajia tak kunjuang sudah tanah adat sah kau punyo engkau lehar pimpinan nagari putusan pengadilan bepian pun tahu tapi apa dayo hukum tak adil tahun 2020 abak hujan panen engkau elehar Yusuf Yasri ditangko Eko Posko satu dijare tuduhan penipuan tanah dirampok Budiman malapor bacando garundang tapi diakui disuruh nyodek polisi hukum bakal yaran indah baaturan kaum maboed maraton di tepi jalan MKW lehar maningga di tahanan ampiek bulan sagah badan tak tahan Yusuf Joyasri dibebaskan jua tapi apa guna nyawa lah hilang tanah pusako jadi taruhan hukum disumbar bacando mimpi buruan kau mabot marato hati bagara keadilan di mano di tanah Minangko Prabowo dengan jeritan kami kaum mabot tagak mananti hukum adil jadi harapan supaya rana aman sento
bangsa.